bomu afutu nyamsum wani da so ade ani je bro ni panyina Sompa ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ebe sunima Owa fide no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu warada Abo nonsia aha eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra anopa nonsia kase bre asom se yede esom wo abusuan yatena sese no na ye ekoba jesi sempremu na daworoma eno waso yasene ma yede kase no brewo nia woton adansie ho niema papa tie niye papa ne bie no eye ekoba jesi sempremu wona na daworoma eno waso yasene se yemfa Ghana ne wiase nsem nyina emfa emawo na so mpeni se baakofo ne nsentimi nkata nyame aninti 21st clinic the sciatica commandant 21st clinic the sciatica expert wamoso kan ho bi anopai eba yesom se wonya ntwiri wosande a ene asem de no nie pe Leicester Ghana Limited wamo ya toothpaste ene ne brush ne bi na fa twiri wosen anopa enwumere na abose ho ban afri njempre ene haw bia eba sen ne ho no eyine nyina ede afri woso wamada woroma do maso yasene ama ya trance ewo SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 93.1 FM eno ewo Asante Mantam Kumase Adamfopa radio to Paris, France, Abrochimemo, SOMPA 101.1, Ewatakwa, SOMPA 103.3, and no Ewatakra, SOMPA 106.1, Ewatachima, SOMPA 98.9, Ewosunyane, SOMPA 90.7 Ewon Kranza and SOMPA 101.3 Ewo Doma FM 100.7 Wonosu Doma watching semi na Kaneshia Ban Radio Edging semi na fi Kingdom 106.1 and so Ewon Finfi Mantemo Mankasim ya wonosu agin semi na eto apetin ma manfo ho nyina so enye biatie Facebook no eye live eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra and afi SOMPA Accra 106.5 live and also so live YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com so semi bebre and the akruche bro for kasemo de akugu ha wo betime akọ na wakọ kinkan bie anopa yin nsem a ye denam no na poso bie and say oh my Ghana yes your chief of staff Ora Julius Debra wabo amane a chemu se timemuni hu bibi na wase enyame na mekwaka eno no amoa oman enchechire na digital terrestrial television committee no womo de omon nsem nyina akwadan osoafo a wo hwe enkitamde nsem so Samuel na Ate George na yedimu nkomo bebre wa no pay GJ president Ora Albert Kwabena Jomfo wakasa chiremu said ye be ya wanu be bon samchirofo ho ban na attacks any edidi atemu a amanfo bi edigu yeso no ni nyina eda wanu abam na enso ni nyina no wanu ekwa social se samchirofo ye be we ho aye adwumason womo a ewo base eno ewo atwemanwa abiaja no of mensin no mu Asante Mantam womo se akwanfon ekun eno kura de nkomfa ho to sports na se kura de ne yedemu kese eye ba bi on bekwa aya asabia eno nti aban mrem afija kwabre mensini assembly no afija kwabre south empanimfo se wonu mo hyase abetiti gotamu abubu adan afa kioso ya SEC nso anemu na okopie mu ewo atwemanwa biaja nso a atwemanwa biaja council of zongo chiefs wo mo na esuan se NDC aban obaye wa bo mbongalat kura chese wonfa mo nya fe yedimu nkomo bebro wo amanoni nsemu no India wanu kirem se India state honom West Bengal ho mentime ho ase bi asi ni nyina ne sa kwada wanya mfinhia na dubaako sebi obi repu ni yayaya ewieye ekun ne eka ho eho aso
ensam no bi kan we no ho ena nuanom ba nu agebre ade mu nkyiremu nyina ade bre wo bra rich BITMISE Tony ena afi bra Jerry wo mo so kan ye ho ema yetimi asom wo kama enuanom a wote yanka wakase mu no eye me odoma nkoma chiame OBREMPONG na kwaku ampoma meni aba Abena Bedu Adepa Kofi. Afei ensamno enchemu ankasanie dwumadie ekoso ana no eye 8th National Arms Destruction Ceremony ekoso ewo my Ghana Police Training Center ho na chese enkraheya na dwumadie no ase no eno my Chief of Staff Julius Debra ekasase no ototo sra Ghana de hye nyina se emre bi atwam abandada no e de bibi e ba ye ani e friend if you see something say something na chese uhu bibi na sabi mpraduasa enyam emra kwan so na se de wuhu no wo smell something fishy na se bibi e wo ho a enya ewase entempa no a wins benifo asotire anase posi adwuma ko na chese wabo apen bi na wone wonam atwetwe ho enkomo nso ka men se Ghana saniama no ye lunch ya wonam ya ho kakra bi no ye gyayo na enumu enonyafo Julius Debra toto sere Ghana de hye nyina se obi wo ho no ase ai me na me hu amenkwaka me na menkwaka na sabi ya mekere me mbro me na menkwaka na ebi ho no mokro no ye baifo ahomache ana anadwo o mesi mi so emaburu mabiri abradam me na menkwaka na ja okwa no okwate meto a me ne mabusuafo ye dan wose ye koso ayese me na me hu amekwaka ye be ye mi sei me na mekwaka ye be ye mi sei dia na ne o man Ghana ye nya ya dwene sa ye pese o man na kyekere ye no ekoso wo toto sra Ghana fo sei eni die mu ada okura ne nsam ekura ne akyekede ye hu bibi na enya e wose ye yimpanimfo asotire na etumi aboa wabra okasa e wadwumadie no ase no yensem training na opon kyekeku eto ne nsam ne bi bai sei reject the attitude of I will not be the one to say. When the safety of our communities is at stake, silence helps the wrong people. So if you see something, please say something. Ghana's peace remains one of our nation's greatest assets. We must protect it at all costs. Our children deserve to grow up in communities defined by safety, opportunity, and hope, and not fear, violence, or insecurity. Our democracy deserves to be protected from the shadows of illegal weapons. Our future deserves the full confidence of a nation at peace with itself. Empeni kura ekase enkokra to sa ya na ekomrantie diemu enti sede ye bayi a ye ma ye tete wonum no won benya daache papa bi ese o my Ghana adehye emma no e wose ye hu bibia ni manimu yi a yetumi eka ho nsem na de ekwachew no so yetumi adigwa kwamu sansa de ade da no pani se wa fa nto a ye firi to ya wono so wabomu amani o my Ghana Chief of Staff Owura Julius Debra na no disemni na no pon checheku ene kitire nsemi e bai me kai wo se utie ekoba je sisempre be ma ba ne kase no e wo SOMPA 106.5 FM Accra ye ne affiliate ni nyina e wo wiase amansan nyina mu na ye de esom won ye to akase ne so wosoafo a wono ene wo hwe nkitamodi ensam so ene abefo enkomo nyina so o man Ghana mu e yonumnyafo Samuel na Ate George ningo prampram na hyebedwani ye nra wo hwa na wote kokoko ukobie pon no hwe ya na ye konumti no a wo mote ye a from say Digital Terrestrial Television Committee na womo ayo madwuma nyina wie edu am report eko akwakoma no ni nyina ye sustainability of Ghana's digital TV platform said there be a benya long term sustainability enema nyina be koyie dia ma ye na etimi ekura emu die na nsan digital yi ensuo mu na kura mpa na ateko chese edane ho kakra bia wadane ye ya na ade na atete kosa na kwan ya befa so a ebesi ano na yetimi atene ya niema mu se bia enhoma no a ye de ye digital niema no na emu elusu a yetimi amiemie mu yie pa no wo mokotena ase no ede ho report ukọ no na waje wo mofel so pa na bra so afwe ehia mpanifo no na enye wono nko awo na eye womo kan bi ewemu GBC fo aka ho KNet Limited fo aka ho National Communication Authority and afi National Media Commission Ghana Independent Broadcasters Association womu nyina aka ho na afi technical partners aka ho nyina no obi ad ne contribution aka ho bie na bra onimnyafo Samuel na Ate George waje report yi na waje mpanifo na ja womo hye ho fa no onya botre echeche nsemu sei
the foundation for more efficient spectrum utilization, expanded access to quality broadcasting services, and enhanced opportunity for innovation within the broadcasting sector. The long-term success of any national digital infrastructure depends on its establishment and on the effectiveness of the systems put in place to sustain, govern, and continuously improve it. Over the years, concerns have emerged regarding the operational sustainability of the DTT platform. Issues relating to operational financing, infrastructure management, governance arrangement, institutional responsibilities, and the platform's long-term viability were raised by key stakeholders in the broadcasting industry. It became increasingly evident that these matters require candid and careful attention if the platform was to continue serving broadcasters and the Ghanaian public effectively. Recognizing the strategic importance of the DTT platform as a critical national digital infrastructure, the ministry initiated a series of engagements with stakeholders to better understand the challenges confronting the platform and to identify practical pathways towards sustainable solutions. And as has been heard around this table already, we've gone full circle from complaints to the Parliamentary Select Committee to court to meetings where we were walked out of. For Samuel, Nate George, Ayoswafa, Oil Communication, Digital Technology and Innovation, so my Ghana, what one create SI Ningo Pram Rashibe Jenny, Nene, and the tea. One some from no ye remo our Ghana Journalist Association GJ Ekono Emo. Na opinion no president Edimekwe eye Ora Albert Kwabena for wakasa ewa bra media engagement ekoso eno de ato jachre mu sei na nsan asem wesi ye ewa kaso ba Tampa radio nam so ema ban mu empanifo bie anasa constituency no empanifo bia wo mu ye NDC fo ko gbowura ho ko wi ase kra amane ba ye kirem se won mu true studio nim ede nsafo egu wo mu botom no eye ade bia ayeko ayeno ayesa empanisi nsuo ta ponchani aya waje wa be se watra so na afi waje wei waka kire empanifo en afei enkwada won mu o my Ghana mu se ensamtrafo no emrabo ye ho ban yo en ye di ye adwuma se ebia ensamtrafo ni bi akwa kokova program bi ne se ebia wo se de wakwa ko hu ne grounds no de oka ye no ebia watia emra da ho enti no aya no wanya abotra na wo de mra no na wo de ato ho no ono so de ne de ato ho na mumienu nyina matimi akamra na aboa na se ene yentete nsamtrafo yendi wan watam yankiri bi yamburu bi ye che dante ba bi mo bi tai no eno no sabi eya doso manmu wase sabre empanifo ahwa ni atwakire wakire mu say Ghana Bar Association afei National Media Commission afei Civil Society Organization women yetwa mtia fra CSO so no political leaders na chese empanifo amanyofo no wanam ewo mu no ana afei empanifo madwuma bobe ewo mremu wanam nyina akantama dinsesa wanam bo samtrafo ho ban ne atumi aye adwuma ne ye ne ye without fear of favor enti ne samu a wode etudwa ewo dwumadie no ase no sei ene koi. The Batamba incident must also be understood in the wider context of a troubling development in our media landscape. The increasing use of lawsuits to silence, punish, and financially cripple journalists and media organizations. The GJ recognizes and strongly affirms that every citizen has the right to protect their reputation through the court. No journalist is above the law. No media organization is entitled to defame with impunity. Responsible journalism requires accuracy, fairness, and accountability. A crucial distinction between legitimate legal redress and the weaponization of litigation. Take that again. But there is a crucial distinction between legitimate legal redress and the weaponization of litigation. No lawsuits are filed not primarily to secure justice, but to intimidate journalists, exhaust newsroom resources, bury critical reporting at a legal cost, or send a chilling message to others. Then those suits become something else entirely. They become strategic lawsuits against public participation. And what you know, Ora Albert Kwabena Ford in Samo Ebe Mubio Muse. Said the Abaya and Suyiri, a Chinabian Samba Fire Beauty, Yenina Yanke Humbon Tahetem, you come over Bopeme, na Yamwana Shaya Paya, Digua Quamu, and say, Ya Prapra at it gota Museno, will be added Humbesham, and what you know, and some trony be in your my Ghana Mua, Sabi Sabio, Uba Bruno, and Asa Ubedinatem, and now Ubayano Ayaka Yakadia Sabi, I was Wakana Nutuma, was one penny fasote, na Emrano, be a one Yadetron Yadiato. Of our country, living behind death, displacement, and destruction. The reports before us are heartbreaking. The report before us are heartbreaking. Homes have been inundated. Businesses have been ruined. Road and public infrastructure have been damaged. Families have been displaced. And most tragically,
Reports indicate that about 34 people lost their life. Every life lost is one too many. Beyond every number is a name. Beyond every death is a family in mourning. Beyond every flooded roof is a story of lost savings, lost dignity, and interrupted dreams. The Ghana Journalists Association extends its deepest condolences to the bereaved family. Openia yeti ninkenyi eye Ghana Journalists Association GJA ye president Ora Albert Kwabena Jonfo ebra media engagement wene ensemtrofo ehyiaye eno de sasemi tuja ema ye nsemptweni na no ponchechiku etabiri ye esomye enokro ye ena bawa beidu asante mantamo wono so de bi faso no no de na ofa de free eye base ya no eben urapon ofenso emfinfin ho a na wo kire se sampatam ho se ma wo mo enyinsen na wo mo so wo mo kwa wo so a ansa na oba be free baabi a wo e wo base na wo de nani a kire mu se bia urapon na ofenso emfinfin ho baabi se wo kwa akopa ayarehwe anase wo kwa akowo no na akoya asem kase pa sanse kwan a wo monam so no de sabi mpredu asa kwan fon pa ana wo monam so sa eno achi apomni kura no ayasabia bia ni mpatam ho ba bia ajeso mtwabrofo kwansin bebre ansa na o matimi akwaja arahwe no nti wo monam sa ayoso ka de a kire mpanifo se wedie mpanifo mre wo momwai na anya sa de a atameshi yonkran ketenkete bi wo ho no a ayasa ka ayasa ko mo ko urapon school so mo ntimi nkonti o mo titifi o mo ntimi nko school empuntu onim bra me ka sa me no wo kan empuntu onim kra ye fa hawo mo bra men Canada nam quarantine wo kwa ni boy den nti kwande mbo denti kwa no mbo ya make pepa ene no de pa nyezi awo kan pa ne se mutu ni odene especially umbe kwa kudo obu awutimishe mpabwa mienu oshechele ede brate chena okudu baby a na se hon munsuo na ho a papensua ahore na ase no wahye mpabwa obu oso akura no ni mpabwa ni bi na mpabwa ye betem enoa na obesan ede abrate chena de after school dem tembia na ese nkwala no omonno ma na ye bibia ye basa entwa ye wosade no ekwane nyina kansi se ya dokra na ye bie mu kura kakra kura ne kwan no kura da so kura na techa kura ni mu kura na befa ne sa ne kwan nye e man kura na esi apenen we omanfo no bia ewo base eno farming community bia ewo atwemanwa bia janof asante mantamu eno amde omo nsem nyina to ba wa be na se o ba Facebook ne so no ba behwe nia se ne da so ho no a enyenyenyenyenyenyenye ne nsuo to yi asan ya teche na nkoda yi tietie mu dia kosuku na nia woni mpaboa mienu no de wodi tietie mu anu okodu a eno a na eguso hye no bonsi wat classroom na enwansana ne nwansana pobi no mo ne nam ne na ho se ya asan so abura teche asem na akoya were ho sempa ya wo mo toto se mpanifo mramu na omma ommoa ekoba jese semprem be maba wono na dawro ma wo ene yete baabie we ya ye ka ne se ye koya kwan ye si dan ye si suku afi ye project bia ye bia ubehia cement na doa building wires plywood iron rods and afi nchansi de bodan so bibia de shadansi ase de kowie ne de na kojoje si company limited na so ye na obehunu ne dodo na benya ne dodo pa na sa na de ba akokora san wo ne ho ne se wo se wono no eja ne awo beto no nko ampo se wo agi sika e de afiri wo no e na hia no ne mum se de be yo beto ade papa e de ama wa da bia ada no ubenya asumdwe fan na wo de ada na bibia atumi aye boko eno na di suade hu eno nti e na sentio steel bo na baso e ma no truck kese e ma no trailer ba akoka ho se won fa nya adwuma pasa na adwuma so no wo ye de bo wo manfo ni nti ne senti se wo beto adansi oni mapa wo ne ho a wo sanso nya abotre enya daje tufo e kirekirewo e kwampa obetimi afa so obesi dan no kura de akwa wi a won hyada kura mpo hunu mmoka bebre se se ne sika metabiri ye dabi ne nema na so ye papa ne bo so da fam se ekule moto a no asan de akuka mu de akoja o free e ko ba je sempre mo be ma ono no eno nti ba bia wo bia frɛ no na ne nkrabata no ebi ben wo pe 0204 355 050 0204 355 050 and afi 0244 419 393 0244 419 393 ekwo ba je sempre mo be ma ye tene so ani asode me pa cho hwe entini bi no a ewo oto ase ade fa osirim be fa ona kokomu a kosi unantu ho no eno eye kiti ne kase ekura ti satate ba shu lazy ano fia bi sa ase na alo ahoma ya twe ba ko afiri mu na eno no eho te twuma se ekim utira nya yie obeda hweche mu oh ya
eno ene ye frɛ no sciatica no se hote twuma ne borɔfo no na nia ɔyɛ nhwemu ehunu yehu aduro a utimi de kano a etu ase de kɔ no 21st clinic Dr. Blessed Foster en na monfo ye wo ho na wamo ye nhwemu nyina wie ye no ena WHO say we mu de omne from the originator of sciatica no the pacesetters the commandant or san ye researcher en wono nko so na wo the only sciatica research center e wa bibrem ha nyina baby bia ono ko bronifita kurum kosa ne sciatica yade mempanifo nyina age tum sampa eno nti sa aboa bia do srade a ya na osua boa preku na preku nso de srade de wo fa ne kwa eno nti na meka kyerɛ fa ho bodondom na dondon ne bi nsa wo yade bia wosa 21st clinic nanso ne Ghana fo ne wiase nyina de ni no no sciatica eno nti yade bia ete wo so no fakɔ 21st clinic na yenhwɛ ma wo na afei sciatica yade no so yentu asie deku a ekɔ a emabio yenkra bata ne do so tantra he nkran ha tema so Roman Catholic Church na chiwa pe ene yewo kaswa obom road ho no a New Market ho ne ebutu kuma senso ehwan overseas baby ato Sompa FM wo no sa dan kro na mu ene ebutu so nyan ye ne Regional Hospital First Gate no ene die demhwe tachi my OGN Bank edan mu a Nkranza so ye Ben Children's Park no takwa Roman Stores ene enum die demhwe takwa de fie kuma number 9 taxi station ho a ene ebutu obrekum go so ene afi obo ase ne nkrabata nyina so no ye wo bi ewo ho gie numbers ne na afra ye 0540 311 0540 311 na woni yen abonkomo anopa watchiri wosia na David ya tumerika mankoda ne nko shop no ben wo ne o junction so na no na mo nkope Yas toothpaste and the brush ne bi ebre wosesi a Yas toothpaste and the brush ho asem na make kire wo se wonya bi na de twiri wosia ha ekoyie pa wo yen no an ye de twiri yesen eno nti da bia no pa ye sori a ye de akukuduro muli ene ye de ekanfo bi ede ma wo se eya afa no twiwusin na etimi aboa pa eyi njempre ekumuamoa ye didi sia sesesen no nyina no eyi wom nyina ede firi ho na ho etimi ato pa enya na e wo shops ahodo nyina mu bia na wo pedodo no wonso atu aton ye number si 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 wamada roma eno maso yasene ma yede anapa no sia kase yi ebrewo ye dane ye ho anibotata mienu pe ye ba kase ne to aso ye de ma wo TV Emma Aketiapa. Ebusia yada se yetso nsam no eso ewonsam foforo mu efija kwabre south mesene no emu eho ene yede woko na ewasante emantamu empanimfo wanom wa mesene no assembly ene sei wamontena honom ema ensuo emefiri wanom awura nwiase ememfa de hye emenkokasa afei ene yede sika ekwakoma eye busuafo nti wanom hyase animanim ya etete gotamu afei eniema bi a wanum susu se asisi nsuonsua akwam no wanom adwiri ni nyina agwanimanim na empanise wanom ahyadwumade na asekora ewo esen eye community honom na ni nyina enkamfo ano opani a wono wana da afija kwabre south mesinem district road improvement program yetwa wonti afra wonom drip machines no opani oda no ewafa ho owura Solomon kwaku adomako wani yensem training ba wabedu edi munkomo sei so yira unity wo Ghana mantam no wonta na ho mento na sound aso ne bema we no mensem no mu na no so ko ona si so kwan na si ekwan a wonfo bi na kwan ya nanta ko fi ni get to be bisi no say we drip no pam for we be ga island so na mo so yes not me identity from the games work on the bia went na nanu mo fi da kwa be south asore akobbo ma amere chidem kase pa say otum me bia yes na nanu eto nsu na nanu eto nsu say wa de di machine chi me do yes dey say nsu ni wa the trade de ma o bi ye fi wa nsu nsu ni kwa akose mo bia na ni na cha me kasa no kan wa say me da MC yase ko MC ya ka che mo say all spell bia nsu kwa na for we no emre nsu no enti bia we ni say what nsu no so mfiri wa fa wa di ho because we kwa na dey atum na nsu na kwa na kama drip coordinator ya wawo afija kwabre south mesene mu owura Solomon kwaku adomako wono na ekasa yeyi
Empenisi audition kwa ya na kwa adwane nti ochiam yo no so owo sen na nanom atrankonwa na na edusai poku kwawo wono so ekasae eda mpanifo ase ewa na mompa wonam ahyase etu no so nsam eni ontumi nka sɛ aban ko a na enye anaso mehwe bi kro behwe kra bi safe kra na bia na ye ma ho nyankofo nso japade ɛsɛ ɛno nto nso de nansi fom so nso bɛboa aban na nsuo no ahwɛ sɛ obetimu so ma yɛkɔ council ayɛkɔ de ikoto abusua panifo na nim ma mo so gitum ma yɛ kwai na nanam so frɛ mu sɛ afidie no mo yɛ baako yɛmfa mati nsuo no na sɛ de nsuo betumi akɔte na emu mfa ha mu mfa enkɔsɛ nkrofo adan ɔmo ne yɛ baako ma ɔmo ma yɛ afidie no ɛnɛ ɛne ɛbɛhwɛ adwuma na enen wo mo hyase entini bibia bekoyie ewa fa ho afigya kwabre south mesene no emu ena panifo kasa yeyi ochiami okasa sesei eye chiami ono no ewo esen na nanom atrankonya na na edusi poku kwawo oni yesem training bawa beidu ene dinkomu bawa free ho no wa mananso ho a wasan na ni chire mu ewo baby foforo na we no na ye atwemanwa biaja council of zongo chiefs womo a na nanom ahemfo ye wo zongo no womu nyina nkabomuko ena wone womuko di nkomo na we no womu pobio en afre no no omasema atomanim na womu hu se ba wa bedo de odi asem no soma no a wono ye soma kro womu de asem ifa ne so womu nsem nyina ne se ansa na ye beto aba no 2024 no hey campaign womu ye papa obeti prr se prr no womu dim den no womu ye campaign obeti uratu mahama uratu no womu di namusa na nkokwa nkitinkitin womu piapia ho nsem nyina agum 24-hour economy no womu bohu dawuro chese womu ye yo ye nuanu muslimifo ensonsore de mu nyina womu wurawura ye eden sempa no ede kwama ya sane na no ka so eden sempa na hintanya nsafo na wayi a kire nkokwa no womu koyi kire nkokwa no nyina afa ndisi aban ba ya womu si fichiu womu apam wom kura aka kire womu se womu de womu nka monyuko no kura ho na eno na womu ka womu nsam ede a kire ba wa bedu no pani a won edi za ahemfo nyina nim ekasa ye president edema council no chief Isaka Amadu Ramadan ye otoso mienu wonu o kan se no kura pa o womu adie ndisi ho ya pa enwuma no chese recognition no eno nso akwaya asem kase na emmom wotu mabunu nefo enkamfu ase ndisi aban ayi mototwene no ma obi enkoya de bone bia amano muto abaro so mano say ya started almost 1 year 2 years when yenya ya soro ya dia also de boa you funu bebebe na omo community mu nso a omo ye say ye no makasa setra mo ne atusem no omo nyina be ye omo be de free community mu we nyina no omo nyina di ayeyo say omo nya sa na ma ne biom de bia de beti bia obi o na obi gina o ye ntehwe nya so wo ye bibi na wo de community mu ara de ko distress de wo say emwa na say ehia free wo kwa ni omo mfi kwa ebinise me kana me yi mu adanse kwa ne se so mo be fi kura na ibi ya me fa se government yes afi bia no be ji bon paye mba bo no kura no still omo se mo do invest kura be bre kwa on fa invest bia embre ye previous government no mo be mo ye ya ye na government abase ye kwa na ya kwa afi da be ko 2 years wa si ne yan hunu de ya you fu so mo to so be pass kwa ne se ye ka tro mo so mo sa ko wachi ko no mo ke ni to mo no mo ni wi no ana se omo ya tutu 7 na ye ma na se iti sa na e ma we ni nyina na ye sa ba se omo so obeboa omo ne so ni DC fo no so omo no mmekasa omomwa omni DC fo ne nkasa na mabunu no nso monton bo asetra mo ne red ne 224 no ya 225 no ya munyai sabi atwea no munyai glue no munyai na perfume no nso munyai na momo abrabo pa ne abrabo tenene na emom DC aban wontwe na ni mehwe zongofo ne brepa we ye chief Isaka Amadu Ramadan ye otoso mienu na woni ye mane boni be wa beju ebo nkomo wo no na ye president edema atwema ngwa biaja council of Zongo chiefs e wa Asante Mantam abusia yekowie kase no ewo BITMISE na India minim ehwo ne yedoko awrehosam a free India state no womo akache eba NSA West Benja ho awrehosam bi esiye ewo Sujapo village na ni nyina no wonu mu kiremu se eben Berupo na awrehosam kase esi NSA akwada wanya finhia no edu ebaako ya wone na wofo etie na no wayi memeneda no wanu chire musa na danfo bi bedi ni birthday nti okwa abontin wakwakoto birthday gift na eja ade chikwasi ada no present ni in a nice way ede ama na danfo no awofo ne se omoba no ekoye no nwatwe anwumre
na apa okura minute no aduasa na abofra no mai bofra no nso nya bi sada enti no wo yi posifo a wono mo potam ho aso tire posifo say oh this is 24 hours na this is 24 hours na empanifo say da bi ye de ye ntena ye to so wo so wo mti wo gum ebo wo potam ho amane abusua wono mti wo gum a wo ehunu ade achi ni kwase da so e na wono ekọ potam a wo susu se obetimi akoto eye birthday gift no ho na wo yi CCTV footage e de kire wo hu se akwara no ewura baabi a obi a ye frɛ no brapash model woton ade o local man bi e wo potam ho na wo ehu ni sa no wo ehu biaye a wo fa ye ebiewu enam so ema empanifo se wo makohu akwada no emu e wo ensuo bi a eno no wo potam ho no asebi se de wo hu emu no wo hwehwe emu no eye rape eni ya repu akwada no asa kunu e de aka ho nam so ma mente me ho ase asode wa fa ho pa e ma posifo akora atututuo e ma de wonom suspect no wonom kirem se etuo akasa no e mo ati nananom esiedo enipa basa etuo ka wa mo e mo gu ayasabia ya wonom eja yahwe ni nyina enkanfo no empanifo mo opposition me kire amamuo ni mo no wo mo wafie sise no e de brem ni nyina eto omo wo really country ni sisi asai wo mo na elake said the yem protect enkwada ene ema ewo India mine mu a akoye entinyiwa shopa ewo empotam asanso ayare hosema no pay ya dan yatri e de asomo ekoba jesi sempre mo be ma na dawroma ene wo so yasene 21st clinic des yatika commandant ebo yechidom Leicester Ghana Limited enso my moral support e de ya toothpaste ene brush no be kan ye ho ene ye de kase ebre wo abusua ye de wasi Ote yanka on SOMPA 106.5 FM Accra. Yeni affiliate Ghana ha ne amono ni nyina ya yede kasie e de ebrewo. Yeno mo a ote yanka e wo kasie no mo no eye me. Wadoma nkoma chi ame. Obrempon na